Ova priča će biti pristrasna sa predubeđenjem i potpuno subjektivna. Možda i zato što su nepristrasni i objektivni ostavili njene aktere i mnoge druge ljude izvan ovih kadrova na rubu preživljavanja. Govorit ćemo o mestima gde već nekoliko godina nepristrasno shvataju kao bezdušnost, a od objektivnosti se ne očekuje ništa drugo doli zgarišta i krv novih pogroma. Želimo da zapamtite lica ljudi čija je sudbina ponovo u rukama trezvenih i nepristrasnih, onih za koje je vera ovih ljudi opasan mit, a sama činjenica o njihovom postojanju neprijatna matematička greška. Gledajte, ove kadrove svet nije video, tačnije ovo svetu nisu prikazivali. Prilično neprijatna slika za prošlu 2006. Ovo je predaja posmrtnih ostataka ubijenih Srba nađenih na raznim delovima srpske pokrajine Kosovo. Do tada su ih njihovi rođaci smatrali nestalima. Moj brat je imao takav karakter da jednostavno nije želeo da ode sa našom vojskom. Rekao je da je on svoj među svojima. Verovao je da će nemački kontingent koji je došao na Kosovo biti u stanju da obezbedi red i mir. On nikada nije učestvovao ni u kakvom ratu. Zato je i smatrao da mu se ništa ne može dogoditi. U ovim sanducima su ljudi koji su pre 8 godina poverili svoj život sili koja je došla da uspostavlja red. Ta sila je obećala mir, vrednosti civilizacije, zaštitu svih, da bi u stvari bogato nagradila one kojima je bilo potrebno nešto sasvim drugo. Na potpuno uništenje ostalih, ta sila je gledala i nastavlja da gleda kroz prste. Te hiljade nesrećnika koji su zatvoreni u svojim enklavama po čitavoj pokrajini i dan danas su od strane te sile shvaćeni kao neprijatna prepreka koja nekoliko godina na sopstvenim nogama putuje ka izvornoj uzvišenosti. Sve što vidite i što vam predstoji da vidite direktna je posljedica politike vodećih zapadnih zemalja sa Sjedinjenim državama na čelu, koje pokušavaju da samostalno reše konflikt koji ima više godina nego same Sjedinjene države. U proleće 99. pod izgovorom spasavanja albanske manjine od srpske represije, zemlje NATO-a umešale su se u unutrašnje poslove suverene srpske države. Danas, posle 8 godina, Zapad insistira na legalizaciji raspačavanja zemlje, a osnova je Albanci jednostavno zahtevaju nezavisnost, a sa njom i 15% teritorije Srbije. Prećutkuje se čak da oni nemaju želju da razmatraju kompromisne predloge, istovremeno ističući srpsku nespremnost za razgovore. Umesto podsticanja strana na dijalog, Zapad demonstrativno podržava zahteve Albanaca, plašeći time da neispunjenje njihovih interesa može dovesti do novog krvoprolića. Ova ucena u prvom redu je upućena Beogradu, a samim tim i mnogim zemljama koje se plaše krvavih odluka. Njih upozoravaju da će u slučaju da se desi nešto nepredviđeno, krv nevinih pasti na njihovu savest. Polaže se pažnja i na to da će preostali Srbi, koji još uvek žive na toj teritoriji, pobeći ne dočekavši konačno rešenje i na taj način otkloniti problem kao takav, a onda će Albanci ostati glavni politički adut geopolitičkih igara onih koji su imali želju da kontrolišu Balkan, što će značiti kontrolu nad čitavom teritorijom centralne i jugoistočne Evrope. Kosovo i Metohija je južna pokrajina i za Srbiju nešto neuporedivo više od 15% teritorije. Ovde je izvor srpske državnosti, religije i kulture. Ova zemlja je učinila i nastavila da čini Srbe Srbima, nezavisno od toga koliko ih je tamo još ostalo. U vreme ranijih osvajanja, koja su bila strašnija nego sadašnja, kada su na mesta prognanih i uništenih pravoslavnih Srba počeli dolaziti ti koji sada ovu teritoriju smatraju bezrezervno svojom, čak i tada je ova zemlja bivala stara Srbija.
Sa Kosova je pobeglo 240.000 srpskih izbeglica, koje se ne mogu vratiti svojim kućama, a pravo Srbije na tu svoju zemlju stavljeno je pod znak pitanja. Danas se ovde na Kosovu nalazi najveća vojna baza Sjedinjenih država u Evropi, a lokalni Albanci za pokrajinu biraju svoj novi neslovenski naziv. Ta strašna bitka odigrala se na Kosovu polju 28. juna 1389. godine. Od njenog ishoda zavisila je sudbina čitave Evrope. Vojska sa srpskim knezom Lazarom na čelu preduzela je očajnički pokušaj da spreči prodor u dubinu kontinenta za silu koja do tada nije znala za poraz. Tada je to bila Turska Osmanlijska imperija. U tom momentu niko nije pobedio. Turci su odstupili, a kada su se ponovo vratili, nisu naišli na otpor. U toj bici izginula je sva srpska vojska, nestala i država. Za Evropu je to bio dolazak Janičara pred zidine Beča, za hrišćanstvo korak do pada Carigrada, a za Srbe je značilo početak 5 strašnih vekova pod osmanlijskim ropstvom i simbol spremnosti naroda na samožrtvovanje. Evropa nema nikakvu hrišćansku solidarnost, a s druge strane, praktično, gotovo da niko i ne govori da se na Kosovu dešava prodor radikalnog islama. Političkog islama iz Albanije preko Kosova i Bosne i Hercegovine dalje prema Evropi. Oj Kosovo, Kosovo, zemljo moja voljena, zemljo slavnih vitezova Lazara i Miloša, zemljo slavnih... Kosovo, pa kažete, jesli jest budućeva dla srpskog naroda? Kosovo će pokazati da li ima budućnosti za srpski narod ili je to kraj istorije. Mi branimo svoj život, mi ne branimo politički sistem, mi život svoj štitimo. Prvi put se Ninoslav Ranđelović obreo na Kosovu u novembru 1998. u iznajmljenom automobilu. Od tada je ovaj kraj postao za njega život. Profesor filozofije, teolog, nije tada mogao ni da zamisli da će običan pokušaj da uporedi ono što mu govore sa onim što je tamo u stvari promeniti sve. Srećni vlasnik američkog pasoša koji je iz Jugoslavije otišao još sredinom 80-ih, on je neočekivano za sve ostavio nauku, karijeru, ženu i naravno Ameriku. Ubrzo će navršiti 50-u, ali izgleda kao da mu je 35, a sa gorkim osmehom kaže da stari samo trenutni strah. Svakodnevni košmar koji ga obuzima 9 godina postepeno se pretvara u jedan neverovatno dugačak dan koji je snimljen na traci sa američkom preciznošću. Sve ove godine Ninoslav je snimao film. Glad, hladnoća, strah, očaj i bespomoćnost, ne uopšteno i apstraktno, nego